ano? Kakam Meghalaya kabalong kakinhun san pertai menta kasngi kelapin bena ya kakong wan penhun Karsentiu kum kakertong kabanyakun na East Shillong constituency. Kakong Karsentiu kan hab banyakun persya ya ka Dr. Amprin Lingdo kabala sya weng no swashipor na kaseng kongres. Kakong Karsentiu kadai kakertong kabalai jong kakam Meghalaya. Haswaya kani kaseng kelapin bena ya ki arngut ki kertong ki banyakun ha ki election kabanwan sya ki yang darbar tawaan jong kajela. Kini ki dekat ki kentup yu ba kersoi bor pertu uban yakun na North Shillong bat kakong Angela Rengat na South Shillong. Ingin ang iti na karinsan kam nga ngami ikman. Daka hok daka basyay ngamdan ay. Ngamdan kata ka bor pisa mga nekun. Hindi nga dan kata ka commitment lani kata ka mensim. Kaba arpos na nga lada proof pat nga lada pati jinya denti ka jonga bat kipat ba. Bat bala da kipat ba ki ay ya kata ka jing kersyan. Ngin continue ya kani kajing yele kajongi. Bangin penyo biang ya ki hok ki jong ki priyo. Hingin pen syai syakipat ba. Namar ba ya kapisaru ngimde bangidon pisa mangimo. Ndai ngialum ngia kidon ki paralok ki baya kersan ngia le kata ka crowdfunding ka baki ong. Ndai kadai ka hok syakipat ba pantip. Ka no ka jingyo pat ka no ka jinglot. But nakakam Meghalaya ngin present kini ki accounts manu benai. Haringkat bat karihi barok kawai.